Maningizimu Afrika kunalo mbhalo la wa 2017. I think wonke umuntu olandela i-DIT Live Media uyawazi. It's been performed so many times in stage, live, even recorded. So ngaso sonke isikhathi whenever ngiba nemibhalo emisha, I go back and look imibhalo emidala ukuthi yenza njani, ngifila kanjani like mengabe ngiyiperforma, i-interaction phakathi kwayo nabantu, yabo. So lo mbhalo whenever is on stage, whenever is live, is performed, uhlala uzokuzwa umehluko. Even ngisho kumina osuke uhaya, ngizizwa ngendlela ehlukile okudlula yonke imibhalo emisha esengeke ngayibhala. Most of ke abantu bazoyibuza ukuthi why uloku busy hayi imibhalo emidala kangaka, why ungabhali imibhalo emisha? Imibhalo emisha ikhona. Sizimbongi noma sizimbongi zomdabu kunendaba esiye siyikhulume. Sithi umbhalo ke kumele ulinde uzuvuthwe. Sithi umbhalo uyakhula, sithi umbhalo uyaphekwa. Udaba lolo esolukhuluma ngelinye ilanga, kodwa that is the theory or a theology esihamba kuyona ukuthi umbhalo mangabe sowumkhulu noma sowukhulile noma sowuvuthiwe, usufika esigabeni la sokuthi khona sewungakwazi ukuthi uyenze ngokuphelela imisebenzi yayo olethelwe yona emhlabeni. Umbhalo is not just something ukuthi like a written ukuthi idlulisa umyalezo, yabo. Baningi abantu abayidlulisa imiyalezo, baningi abantu abaletha amazwi enduduza, ababuyisa ithemba, abacikozayo nabanobuciko. Kepha mesifika la enkondlweni khona leyanto ekhona ebizwa ngemisebenzi yenkondlo, ekuyiyona nto ekwazi ukuthi noma seyifikile ithi umyalezo mewudlulisa ungene phakathi kumuntu, ufike uhlabe, uhlale, ukwazi nokushintsha impilo zabantu. Lo mbhalo ke wawuke uze kanje. Ngeke kube mnandi kakhulu kwami engihleli phansi, kodwa wona awusho ukuhlala phansi. Uthi ngiphakama nokwesaba, ngiphakama nokuthula. Ukuthula emphakathini yakithi akusekho ukuthula. Abantu bayagwazana, bayabulalana, bathi kungenxa yothando. Sebebhodla umlilo ngameli iqiniso, babhodla umlilo ngameli iqiniso, ngabeka phambili inhlonipho, ngaguqa phansi ngedolo, ngajobela umthetho. Bengikhomba ngeminwe, bengihamela kuhle kwesilo, bethi ngidlale ngengane yabo, bedlala ingane yabo lebengenalo ngihluthando. Bengibuza bethi ingane ingazange ngamshada, bethi shuthi empeleni angizange ngamthanda, ngimqambela amanga, ngithe ngiyamthanda, egcine ngaqenga ngamshada. Ngibe ngangengishada ingane yesikole, nami ngiyingane yesikole, angazi hlobo labazali abafuna ingane yabo ingasiqedi isikole. Indaba yengane zanamhlanje lezi nende zikuthande, zifuna ukuthi ushade, benjalo nje bachitha becemile chitha becemile ongamasuwazi asale nkemile ungazi kufana nokungaboni. Zifungo zethu ke kaziboni, uthando lwethu aliboni. Nami ke mengingaboni ukuthi angaboni, njengoba ngisho ngathi angiboni ukuthi lento akuyenza ngobiyoli. Usephenduka umhlolisisi kodwa kahlolisisi, uleke ekhuluma isingisi ethi I loving you since, kodwa uthando lwethu melinezikhinthi, melingekho even inside of my heart. Bengilokhu ngicabanga ngalo around my mind. Engisiphelene ubefuna ukungivula inhliziyo, kepha iphuye ngami inhliziyo, ngoba uthe mephula inhliziyo kwase ngaphuya inhliziyo. Ingakho ngithi uyena waziyo, ingakho ngithi ngiyabazonde kweni ekweni mangibize ngomthakathi, kodwa mina ngichitha ngasikhathi ngoba kuthe mangabe kusekuseni nganikela khona ekweni, ngafike ngabatshena emehlweni, ngathi lalelanda
lo mlileni ubasayo angenzeni wo testa ngake epaseni wothi amasiko kasimile izimpiko siyawagcina amasiko kasimile izimpiko siyawagcina amasiko ungabezwa mebetohade bomthi mkhulu amakhulukhulu hey basuke behlonipha isemkhulu hayi nina niqhamuqhamu senikhuluma amagama amakhulu-ke nidanisalihle ngithuphuthu abanye bekhule ngesobho lenkukhu ukungabi nanhlonipho phela inhlonipho ingumthetho yayikhona nje mandulo ngesikhathi ngisaphila okhokho entsheni wawuyibona ngamehlo inhlanzeko wawuyibona ngezenzo zawa besesikoleni amabo mbone ezawubheka kathishu mbombo zona-ke zazi uthobela umthetho hayi leza namhlanje esekwapho umlilo zamele iqiniso zabekabambi linhlonipho saguqa phansi ngedolo sathobela umthetho bebodla umlilo ngamele iqiniso ngabeka phambili inhlonipho ngaguqa phansi ngedolo ngathobela umthetho isidlamulo sedla umlilo ngabodla umlilo ngamele iqiniso ngabeka phambili inhlonipho ngaguqa phansi ngedolo ngathobela umthetho inkondlo kuphela eyofakaza. Siyabonga abanikeli simafika siyabonga kakhulu. Sisazoyithinta indaba yemibhalo esikhula nazo sisazoyithinta indaba yemibhalo emidala imibhalo emisha sibuya la ku-YouTube channel yethu. Stay tuned, don't forget to subscribe ku-Facebook, ulike our very own page DIT Live Media. Zonke nje inkundla zokuxhumana DIT Live Media, DIT Live Media, zungaphuzelwa.